ambaye anaitwa Ursula Haule. Tunaendelea mada zetu ndogo ndogo ambazo tunaziweka kuhusu familia. Na leo tunaletea mada nyingine ambayo inahusu familia, sababu lengo la familia ni kuishi duniani na hatimaye tuweze kufika mbinguni. Sasa tunaelekezana ni namna gani tunaweza kufika mbinguni, njia ambazo tuzitumie. Sasa tulio wengi kidogo natupa shida njia zile za kutumia namna ya kufika mbinguni ili familia ziwe bora na ziwe salama. Shida sasa hivi ndio kubwa zaidi ni kutokutambua mpango wa Mungu juu ya familia zetu zikae vipi ili ziwe salama na hatimaye zifike mbinguni. Sasa leo tunaletea mada fupi inayosema kwa yale ambayo huyajui kuhusu Yesu muulize Maria. Kwa yale ambayo huyajui kuhusu Yesu muulize Maria. Mada hii kidogo watu wengi wanigugumizi nayo sana. Mimi napenda tu kuwasihi msipate kigugumizi juu ya hiyo. Hii ndio njia pekee ambayo sisi tunaweza kutusaidia kukaa salama na kuweza kwenda salama mbinguni. Tasoma maandiko kama kawaida yetu, maandiko yatuongoze. Maandiko yanatuambia katika Injili ya Mtakatifu Yohani sura ya 21 aya 25 yenyewe inasema kama hivi: yako mambo mengi mengine aliyoyafanya Yesu ambayo kama yangeliandikwa yote kwenye kitabu hiki ulimwengu usingetosha hivyo vitabu. Hii Injili ya Yohani ni aya ya mwisho kabisa. Yohana anamalizia katika uandishi wake katika Injili yake, anatuasa au anatupa taarifa kwamba yako mambo mengi ambayo Yesu ameyafanya katika maisha yake ya ubinadamu wake duniani. Kama yote yangeandikwa kwenye kitabu au Biblia hii, hakika anasema vitabu visingetosha hapa duniani hivyo vitabu. Sasa nataka tu niwaelekeze hayo mambo mengi, humu imeandikwa machache. Na ukisoma mstari wa sura 20 aya 30 mpaka 31 anasema haya machache yaliyoandikwa kwa ajili tupate wokovu. Lakini Yesu anaye mambo mengi aliyofanya. Sasa wengi hatuyajui, ndio yanatupa shida kidogo. Sasa mambo mengi hayo mimi leo ningewashauri kwamba ukiona humjui au yajui kuhusu habari za Yesu kwa kina zaidi, muulize Bikira Maria. Ni mfano mdogo sana. Yesu alikuja kutukomboa sisi duniani. Alikaa miaka 33. Alafu kaza kamaliza akaenda zake mbinguni. Miaka 33 hii ingeweka sehemu mbili. Miaka 30 hakuna anayefahamu, ilikuwa ni ya ufichoni kadri wataalamu wa maandiko wanavyosema. Na miaka 3 alifanya kazi hadharani. Sasa hivyo fikiria, miaka 3 ndio yameandikwa humu ambayo sisi tunayejua. Lakini ya miaka 30 hakuna anayejua isipokuwa Maria peke yake. Sasa ukitaka kujua habari za miaka 30 ambayo Yesu alikaa maisha yake ufichoni, anayejua habari zake vizuri kwanza tumboni miezi 9 na miaka 30 ya maisha yake ya kwanza utoto mpaka ujana, anayejua ni Maria peke yake. Sasa sisi ambao tulikombolewa wenyewe miaka 3. Sasa ukitaka kujua vizuri habari za Yesu kwa kina ambazo zitakusaidia wewe kupata uokovu, kukaa salama, kuwa na amani duniani na furaha tele, kana Maria akusimulie habari za Yesu. Ndicho kitendo ambacho mitume walikifanya, wapenzi wangu. Baada ya Yesu kukamatwa, karibu mitume wote walikimbia. Mpaka Petro alikimbia.
ambaye alisema mimi siwezi kukuacha. Alibaki Yohana peke yake. Lakini kwa bahati nzuri waliguswa na Roho wa Mungu wakarudi wote. Na siku Yesu anapaa mbinguni walikuwa wote isipokuwa Yuda. Walikaa naye siku 40. Maria kwenye nyumba ile ambayo Bwana Yesu alifanya muujiza wake wa mwisho, walikaa na Maria akiwasimulia kuanzia kutungwa mimba kwake, utoto wake, maisha yake ya ujana, yote ya ufichoni aliwasimulia Maria. Ndio maana mitume wa Yesu walijazwa nguvu ya Roho Mtakatifu sasa. Walipata uhakika wa kuzungumza kwa sababu walipata kwa kina habari za Yesu kwa kupitia Maria. Kwa leo tunataka niwaalike hilo tu. Ninyi ambao mna gugumizi, mna hofu, mnafanya mambo mnafikiri mnamjua Yesu kwa nguvu zenu zote, kwa kutumia kile kibinadamu ambaye ni finyu, ni kaduchu kweli kweli. Kwamba mnamhubiri Yesu, lakini Maria mmemweka pembeni, hamna mpango nao. Habari za Maria hamna mpango kabisa, mmeziacha. Sasa niwaombe kama familia yenye busara, yenye hekima, ambayo inamtamani Mungu kweli kweli, itafanya juhudi kumtafuta huyo Maria kwa kina sana, ili wakaa naye Maria apate kuwasimulia miaka 30 ya Yesu ambaye alikaa naye yeye mwenyewe katika uficho wake bila wenyewe kujijua. Na niwaalike sasa, ni namna gani kukaa na Maria. Ndugu zangu wapenzi, kuna Wakatoliki ambao hata mpango kana Maria hawana. Wanaenda kanisani, wanafanya mambo ya kanisa, wengine ni viongozi, wengine wana mashauri walei, wengine ni makatekista, wengine yani watu wa dika mbalimbali, makundi mbalimbali, hawana mpango kana Maria hata kidogo. Niwaombe leo, niwaalike kukana Maria. Ishara ya kwanza kabisa na sahihi ambayo inampendeza Yesu na Maria na Mungu kwa ujumla ni kusali rozari takatifu. Tusali rozari takatifu. Rozari hii hapa, rozari takatifu. Unaposali rozari hii, manake ni ishara wazi unakaa na Maria, unaongea na Maria, anakusimulia habari za Yesu vizuri sana. Na familia hakika inaisali rozari inakuwa salama na amani. Jumuiya inakaa rozari inakuwa salama na amani. Jimbo, taifa na ulimwengu mzima, kama watu wote ungesali rozari, maana yake tulikuwa tuna amani na salama, kwa sababu huyo Maria angetusimulia vizuri habari za Yesu, na sisi tungempenda Yesu na Yesu angetupenda sisi. Kwa kusali rozari ni kumheshimu Bikira Maria. Kumheshimu Bikira Maria maana yake automatically unampenda Yesu na Yesu anakupenda wewe. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Asante kwa kutusikiliza. Ndugu zangu wapenzi, naomba tuendelee channel kuiendelea kuitazama. Basi ukifungua tu subscribe maneno hayo, uwe kengele ili upata vipindi vya kila siku. Asanteni sana.